Ya, halo Dulur. Halo Dulur, Kembali lagi dengan kita. selamat malam. Saya Aldi dan ini Mas Dion. Kita sudah lama tidak membuat video. Soalnya ADW iki ADW angel metu karantina, lagi masa karantina. Corona. Terus ADW iki bakal nge-review mie Indomie karo mie sedap. Indomie ini apa itu? Indomie seblak hype abis hot jeletot Nggak sing karo Korean selection Korean spicy versi kuah. Oke, sih. Gak bahasa Indonesia lupa. Dulur, Iki bumbune wis dicampur dhisik, dicampur kabeh. Nggih. Kayak gak biasa nih, ada wong Jawa. Ada wong Jawa. Karo sikile diangkat ngene. Jigang. Kayak warung. Kayak warung gitu. Oke. Mam sing rek. Mam. Ini apa rasanya? Boleh. Nah, Nggih. Enak. Sekeco. nice. Aku ora metu kerukuke. Ini kan untuk kupe tuh. Untuk kupe. Lumayan pedes. Oke, Lur. Iki kan ade nge-review-ne loro. Jadi adewe kudu saling mencicipi satu sama lain. Ayo, cipi. Kecil ya. Kok piye rasane seblak? Biasanya rasanya ini sedap. Habis. Ini wong Korea. Rada enak kecut-kecute. Iki Asik. asin. Kurang. Kecut. Gak kurang banyak ta? Enggak. Tapi iki lumine luwih gedhi. Luwih gede. Iki meh luwih gepeng. Gepeng. Kayak mini bakmi ya. Lezat. Mantap. Wow. Piye? A few moments later. Ini enak, Lur. Tenan. Mantap. Mantap. Kayak neng restoran dulu. Kayak di restoran. Iya lah. Iki adewe sik pertama, Lur. Njajal mie Korean kuah karo habis kuah. Jeletot lah. Pedes. Terus. Iki pedes. Rasanya kayak enak ya, ngiler ya. Mantap. Oh iya, sorry Dulur. Iki salah sitok bolong gak iso hadir. Gak iso ke video mergane gantian dadi apa lek ngarane? Video Apa lek ngarane? Kameramen. Kameramen. Nah, aku yo kameramen nih. Kameramen iku Lur. Sing ngomong. Bedanya karo mie kuah liya nih apa? Rada nyegrak. Berarti bumbune kroso ya. Kroso. Terus mine gepeng. Gede-gede. Gede.
Terus nek ono kerupuki. Heeh. Ini sajur. Kerupuk apa yo rasane? Kurang apa? Kurang. Kurang. Gak pernah nek kerupuke. Muga sok metu kerupuke lur. Sebenarnya Apa? gimsek. Sekipan sik. Pedes loh. Tetep pedes. Tanyan. Bismillah. Iya. Iya. Ya, Baca. mantap. Pedesnya nendang ya? Pedesnya nendang. Sangat rendang. Rendang pol. Tadi sing gak seneng pedes ya, iki pedes pol iki rek. Kapan ada budalnya sambal? Sing ngenteni rek, ngenteni. Ya, Wah, Iya. kuat apa ya? Enggak ditutui. Mantap. paksa. Piye? Beda Enggak ya. apa? Jajalan seruputan. Dasar putra ya. Ya. Ya wis. Pecel seruput telur. Wah, Sangat nyegrak. Enggak ya? Luar biasa. Ngombe kuah. weh mantap. Mantap ya, bersih. Nah, bisa. Kurang itu lho. Butuh kok kayak Baik. Polanya kudu nemo ketantangan. Nah, kudu laki, kudu gentle. Lagi. Gentle. Mantap. Mantap. Oke. telur. Bener. Pesan-pesanku Pesen nggih. Joko kesehatan. Muga-muga pandemi virus corona Indonesia ini segera menghilang. Usai. Utawa sirna. Sirna saking donya bumi Indonesia. Oke, Lur. Sekian nggih lur. Iki saking kula. Ya, jangan lupa subscribe, like, Jadi subscribe, like, komen, komen, dan share share dan video ini. share. video. Pemburu manuk. Bermanuk channel, nggih. Kula Aldi iki Pemwajian. ciao.